irashima uburyo zakiriwe neza nta nkomyi mu Rwanda ndetse zimwe muri zo zari zikeneye ubutabazi zahise zihabanze. Isaha twagereye kuri Petite Barriere baratubwiye ngo dushyire imbunda hasi, turabikora twakira neza, baratugenzura niba tudafite ibintu byakwangiza, badushyira mu modoka zabo, badushyira ahantu hamwe, tubanza kunywa amazi turaruhuka, nyuma batuzanye hano turarya, batuzanira matera turaryama, igitondo cy'uyu munsi baratuzanira n'igikoma turarya. Impunzi za mbere z'abasirikare zinjiye mu Rwanda ejo hashize, ariko uyu munsi hari abandi basirikare ba FARDC barimo ufite ipeti rya liyetena n'irya suriyetena bahungiye mu Rwanda nyuma yo gushwiragizwa na M23. Ku munsi wa kabiri w'imirwano M23 ishaka kubohora Goma, nubwo wabanje nta baturage benshi bahunze, ariko kuri ino nshuro abiganjemo abagore, abana n'urubyiruko bananiwe gukomeza kwihanganira urusaku rw'intwaro nto n'inini binjira muri Rubavu, none ubu zicumbitse mu nkambi y'agateganyo ya Rugerero. Aha zahageze zibifashijwemo n'imodoka za polisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda RDF. Tuvuye i Goma, iriya birakomeye kabisa, ibisasu biri kubwira abantu gutyo mu nzu, abantu bari gupfa, abandi bababara, tubonye ntacyo twakora niko kuzima. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema ivuga ko muri iyi minsi ibiri hamaze kwakirwa impunzi zirenga 200,000 ndetse ko niharamuka haje n'izindi zitabwaho uko bikwiye. Ahangaha batekanye barimo kwitabwaho, ari ibikoresho bakeneye guhabwa, ari ibiringa, ari ubuvuzi, ariko cyane cyane ku mutekano kuko nicyo kibazo baje bahunga. Hano baraza bagatuza bagahumurizwa, ubundi bagafashwa mu gihe tureba izakurikira. Muri iyi nkambi uretse ibikorwa remezo birimo amashanyarazi n'amazi byahashyizwe, hubatswe amahema azajya atangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi. Abahunga bateganijwe kandi ibiryamirwa ndetse n'ibikoresho by'isuku.